Hakijingla ka World Cup menem step naga grup D hapadeng ke Turki persa ya ke Paraguay. Hakane jingla kai galarza uli apan pekhi jarning kong dan mentak Paraguay tang haka menit ke baar. Kat bahas waban kut atat ke kelas step u Almiron uli apan yang daga red kat urang ile kai ke Paraguay hapanin ke bahas sob san pulos lai. Kat bahar kut kelas step ke Paraguay kalatam ya ke Turki lesi gulanat ke bala lepas ke la ke baar pat. Amdan syuba laban tep gol hadu bengkut kejing dekat sendai 10 menit leng bakar ke cigul u galarza kapar gue kali ban job ke Turki cigul donat leng bakar ke jing job kapar gue kadang don jikir men ban jorung sekarang ke balai puar ke bakar Turki kalau du urung direct sekarang ke balai puar mentang ini pe seki program jing lekai World Cup minta kemit bat punju ke Porlis Science Step jing lekai World Cup na ke grup F ka Netherlands kan ke Rusia ke Sweden hakapor posting senya ka Netherlands kabadan hakerdan kabalai na grup F kat baka Sweden da kabadan hakerdan kabadan kongdo na grup F kat ba ke Sweden da kabaka mai lai pun naka sisini medan da kabajob kat baka Netherlands da kabayi khaj kala kamai tang cipun na sisini medan kabal dari dia baka Netherlands kan job igering jing lekai kahapan up sekubai baka jing lekai nang bakan tikena ban yorung sekarang kabalai puar kan baka Sweden dia baka job igering jing lekai kan yorung direct sekarang ke balai puar sekubai pakai lakai nak grup I pedang ke Germany Persia ya ka Eurikos ini lakai ke por siwi jestengsennya kan ba bro akli gini tim ba lakamai lamar lai pun nak sisin di medan kan ba ke job hagan ke lakai in yorung direct sekarang ke balai puar kan ba ke bahasa pelimpat di haban up sekejing lakai ke penuan sekubai pakai lekai World Cup na grup I hapadeng ke Ecuador Persia Curacao yakni lekai ang lekai kapor sansteng la same step kat baki bajob hakani lekai kidang dan jikirman banjorung sekarang ke balai puar kat baki bahasa pelimpat kindurung direct sekarang ke balai puar tunggu page sebelum lekai na grup F hapadeng ke Tunisia Persia ya ke Japan yakni lekai kapor kandasteng la same step ke Tunisia da kabak kamla ban kamai tang cipun na kacisin mi medan da kabasa pelim kat baga Japan da kabak kamai tang cipun da kabayak haj aka cisin mi medan dia baga Japan bakan job akring jing lekai kandang don jikirmen ban yorung sekarang ke balai puar kat baga Tunisia pat kadon kam job akring jing lekai dia baga Tunisia bakan sa pelim akring jing lekai kan dorung direct sekarang ke balai puar tang kini ki program jing lekai World Cup entah kemit bat kunjuk pola semester te gitu perlu ki bakwa link ban feed live te sukun tek itu gerimpor ba video I screen bangabu te ngakerpat gitu ki barang mai ru singa bha ban ngen YouTube subscribe bodan pin ai ru kum kedak ke jingkersan pin yo ki update pamala kasini kebles bore